ما ای مهاجرو ای غریبو یکم چی طلب نمیکنم. ما بسیار غریبو را دیدم، بسیار مایور رفیق دارم. مقصد که غریبایی را دیدم که مادرشون بندگی کرد. ما زنگ زدیم گپ زدیم، گفت کریم جان ما مبلغ ندارم، ما چخیل میام جنازه مادرم ده. салом алейкум бародарои азиз, ҳаматон созаи хубе, саломатиё, аҳволако, зиндагиё, падар, модар, зану фарзанд, аллои меҳрубон ҳаматон сиҳат саломат бошем бародарҷонон. Бародарои азиз, қарор дорем дар ноҳияи Вахш. Як хеле буд наёмада будем, инҷа даъват шидагӣ будем як 3-4 бор. Лекин хелеши наёмада будем бародарои азиз. Беҳуда райдроз моро даъват намекунанд бародаро. Ҳамта беҳуда даъват намекунанд. Албатта ки дар оҷа ҷое ки даъват мекунанд аксарияти ҷойҳои даъват мекардагон ҳамин касалиҳое ҳастанд ки ба кӯмак ниёз доранд. Яке аз онҳо бародарои азиз, як нафаре ба шумо нишон медиҳам ки дар зиндагӣ куллан умра ба торикӣ гузарондааст. Ҳамин бинем бародарои азиз ки дар хона агар чароғ бимбиранд, свет биге бимбиранд, як чӣ хело одама дилиш торик мешавад. Ҳоло ки ин нафаре ки мо дар навори шумо нишон медиҳем, куллан умрша дар дунёи торик гузарондагӣ. Як суҳбат мекунем бародарои азиз бо ҳамроҳи якам. Лайкора бизанем бародаро. Пеш аз оне ки тамошо мекунем, лайка бизанем, дар ҳақшон дуо кунем. Ба ҳузур бародарои азиз тамошо кунем. Хоб акаҷон номта чи ай? Каримҷон. Акай Каримҷон. Акай Каримҷон. Лаван. И даъвате ки моро карден аз худи шаҳри Кӯлоб хистон омадем. Сабаб чи аст? Сабаб мақсадем хонаи модармай, як хонае. Мушкили ака мақсад мои шарифи Рамазоне. Мо наворои шуморо бисёр гӯш кардем, мақсад одамода кӯмак кардем. Ман хостам ки мақсад бо шумо як ҳамсӯҳбат чамам, ҳамин марам навор бигирена бо ҳамроҳи падартон дар амад. Мақсад ки мо ҳам як соҳиби ягон хона. Шумо акаҷон нагуфтем мушкилӣ дар чи ай? Шумо гуфтем мушкилӣ Рамазон не. Мушкилӣ дар чи ай? Шумо касалитон чие? Касалимон бемории чашм айби гурӯҳи якам аст. Гурӯҳи якаме на? Чанд сум пенсия мегирен ака? Пенсия 300 сум. 300 сум ё? Хоб хитон тоқа ака хеле? Не, ду ховараки дига мо. Бо дар оилатон ховаротонам ҳам хеле? Бале, бале. Мо 4 нафарем. Як нафармон солимай. Ина дидем ам бачаки ҷианмай. Ам модари ам солимай. Дар байни ҳами фарзандо ҳами ягона ҳами фарзанде ки солимай ҳами ая? Ҳами ҷиантон? Не, очаями. Очааш. Мо 4 ма як бачаем, 3 ховар дорам. Як ховарам биноая. Ду ховари дигам ранги худам ҷизае. Бале. Умуман мақсад фарзанд доранд. Шавҳарошонам нобиноанд, ик фарзандошон биноанд. Шавҳарошонам нобиноанд. Бале, бале, шавҳарошонам нобиноанд, фарзандошон бино. Хулас оилаҳо ҳама нобино. Бале, ана ҳамсари ман биноае. Баъд фарзандошон ака чиз намекунанд, хеле ирсӣ нест, хеле гузарон намегузаранд. Не. Оянда дар чашмошон тари чиз намешавад. Умуман чизагӣ нест. Духтари ман синфи ягай аксар чашмош сол. Намегӯянд ки дар оянда шиданаш мумкин ай. Ака нагуфтиам. Мебарем ки кӯдака духтур мебарем. Бале, бале, бале. Нагуфтан ҳамин мавзуд ягон нагуфтан ягон бор. Не. мақсад фарзандошон сол. Худо соз боша. Мақсади мо ки худо соз боша ака. Хел ирсиш бисёр безебайда. Мо оилаҳоеро рафтем дидем, оли дар ҳамин навор дар ба наздикӣ навореро мепартон ки оила акаҷон куллан ҳама чашмошон нобиноанд. Зан шавҳар фарзандо ҳама як хеле пӯш ба пӯш гузашта ҳама нобиноанд. Авлоди мода нобино нест. Нест ая? Бале. Падар модарам хешам гирифтагӣ нест. Ай и кӯча атамай, ай кӯчаи дигари учамай. Мақсад. Падар модар соз ая? Падар модар соз ай. Ай падар ҷанги бародаркишда аяд аст. Бедаст шидагӣ. Айне ки чашмош соз ай. И модармонам соз ай? Модарам соз ай. Мақсад давлени вай дора.
неки чашмош сӯза авлод монда нест авлоди мо калона бисёре мо нест вообще нобино ака шумо ягон ҷо кор мекунед ма рости кор намекунам инам хонаи модар ба мақсад як хонаи уна ҳаволича кухни ма душанбеда иҷора мешинам мақсад ки ами ҳар карои худоро бигам мисол намоз мехонам аса бародаро пеши масҷида дастгирӣ мекунанд шиносо дар пеши масҷид не шумо доим бале яке доимо не мақсад дар пеши масҷид ба кадом хотир кор мекунед дар масҷид ё ки не ҳамун намоз мехонему мақсад ҳамҷо то мехӯрам бародарое ки шиносанд мара мешиносанд мақсад медонанд ки ман нобиноям мақсад дастгирӣ мекунам моҳи шарифи рамазонай мақсад ягон фитри рӯза метаҳанд ягон вай метаҳанд кори асосии хитон кори асосии мо бекор тамоман бекор чанд фарзанд дорӣ дута баъд зиндагиро чӣ хел мебарӣ зиндагиро ака мақсад ягона саволе ки любой кас ҳамин савола метаҳад бинанда гуфтам ку мақсад ҳамин намозои ҷамъа мақсад 5-6 солай мерем ҳамҷа месем зиндагимонам пеш чӣ кор мекарди ака пеш мақсад камтар санъаткорӣ мекардам дастиш кам ака ма то андозае ки дидагиам ҳамин одамои нобино ё ин ки одамое ки почоҳошон маибанд баъд пойафзолдӯзоанд ку ҳам хеле кор шумо наметонед не ма чашмо намебинам ма чӣ хел пойафзол медӯзам мақсад ки пойафзол не хеле ба ҳиссиёт кор кардан хеле намешавад ба даст ҳамара рост мекунам мақсад инам хеле рост буд ма ба даст мақсад инам хелеш мекунам даст хати ҳамара мефаҳмам медонам ба ҳар ҳол чизи нозика як кас одамо нозикам бо попшишамид як камтар каҷела сӯзаш мам хелам мақсад бозор менам сари либос махӯдам хел дастам хати мехапам чиш мекунам мепӯшам мақсад ки оила мега созай садфоизай зебидака як мақсад инами вайш инабиҷаш мақсад инеҷадай ака оилатон сиҳат саломатай гуфтед бале сиҳат саломат худо барака шуда ки шуморо интихоб кардааст дар зиндагӣ ҳар каси дили гурдаро надорад ку ака значит дар шумо ягон хубӣ дидааст ягон хислати хуб дидааст ё ки шинавидааст мумкин хеле гапам ҳаста алло баракат шумта як фарзанд гуфти ака дору дута мехонанд ягон ҷо духтарчаи калони мо синфия уш чӣ уш шоли майда хай зиндагӣ хоб чанд қашид ака наворои моро тамошо мекунед шумо чӣ хел тамошо мекунед мақсад саволе ки ҳама мехоҳад ҳамин интернет мемона ина мега ёдгортиҷа мақсад ина нигоҳ кунед уна як духтарак ба дар мусирка боятон боша мақсад амура хонааш доде бале ва бо як занаки дига касали саратоном гуфт соз мешавам гуфт мақсад ки ноҳияи ҳамадонӣ рафтем мисол тамошо кам бо ҳам хай тамошоне гӯш мекунем мо мақсад мемонам бародарои мо интернет дар телефони хиҷона мақсад ҳамун бо гӯш мекунем мақсад ман хидмат телефон дорам мақсад на айҷаиси дига мақсад ки мезанам мақсад айшнора мекунам и телефони ман мақсад гаварияши дора гап мезанам гап мезани фақат хатиш хатиш гап мезанам бачаи чиқарияги программаи программаи гаварияши зур ина мақсад ина прибад мегуфтай ку ака прибад мегуфтай ку ҳамаям прибад мегам мефаҳмам хапш бидрон кумошки зур неки хайр ҳами ҳамара фақат мекна хуба бародарои азиз рости гапа бугум бори аввал аз хати ҳам якам вохӯрдам бисёр суҳбати хуб маълумае ки мужики зиндадилайда боши ака зинда боши ба худо ака як чиз айдан ҳамин даккаҷое ки навор кунӣ мерам қатъи ҳамин одамои камбағал валлоҳ қасам мешини суҳбат мекунӣ ку қалби дилит кушода мешавад ад души чақчақ мекунанд ку ба худо истироҳат мекунида бисёр манзараро мақсад ки дидем разми одамо қатъи мешинӣ ку
چم او خیلی آدمو قطعی آدمای زنده‌دل کمبغل خیلی صحبت با حضور دیگه تماما دیگه. خب اکا جان انا باید چیکار کنیم و دعوتی که ما را کردین از خود شهر کلاب بنایه وحش خواستیم. خوش اومدین. سلامت باشه اکا جان. خوش اومدین. مقصد کامتون دادم شما. اومدن نه همه ساعت فایز اکا جان. اومده گفته. آواز خطی اکا بسیار بلوگیرو را گوش میکنم. آواز خطی پسیکولوژیاشونا. خای. مقصد که انا اساس میگیریم دزدیگرگیشونا. خای. مثال ما حس میکنم. آواز. زنش بیودم او را باید دعوت نکردیم. پدرتون در آمد. ما شما را مقصد که ایتا دیدیل امی فهمیدم که شما امی مقصد که الحمدلله مسلمانین ایرادای مستحکم دارین و بعد با ایمانین چی قدر مقصد الله میترسین و ای صحبتتون خیلی مقصد سلامت باشه که میدونم دا مقصد که درباره من چی میدونی که درباره شما خیلی زندگی دارم نمیدونم به خدا نمیدونی به خدا بعد اینجا فهمیدی خصلتی من مقصد که اینمی نوروی که میکنه شما کو انا من گوش کردم فهمیدم که مقصد چی قبول کردم ای خدا برکت تکیه کم ما را گفتی اپو خصلتای ما را نظر کردین هر کس هم دعوت نمیکنن بله ما را گفتن که بیا دوست مرا دعوت کنه مقصد شما را ویدیو کنه صاحب خانه یا رفیق مونده یا مقصد که اینا گوری عرب شای کو فخردین او را بگه مقصد ما گفتم که نه ما امی یا گورتیجه را گفتم بگیم حرمت خدا زنده باشه امی مردکای مثال ای کلوبای اگه روسیگا بوی نخیره گفتم ای ساگیرا نرای زنده باشه خدا برکت تکن نه خیلی خیلی که من همین در لبای جان خط کریتی گپ میزنم همین چیزی هست نیست خط تلخ هم باشه همه گپش میزنم معلومه که ایراده مستحکم داره نه الله خدمت میکنه انا که با خاطر همین خصلت‌ها اون که نمیدونم خیلی نظر کردن که همین روز مرا خدمت خانه توفه کردن ولی همین امروز با خرسندی ما خونه نداشتم کوارتیره هم بودم اکا همین روز یک نفر خونه توفه کرد در آن شهر کلو برای همین خرسند امروز با همین خرسندی ما با شما خوردیم اکا خدا شما را نصیب کنم الله اکبر شما را نصیب کنم من 2 تا فرزند دارم ماشاءالله تولد شما چند 90 اکا 2 سال ایمام زنده باشه یک چیز ایده که عزیزای ما و شما گفتن کسی اگر از کسی بالا نشیند باک نیست زان که خاص روی آب و زیر دریا گوهر است ادب در نزد همه یک سین سال نگاه نمیکنه آدمیزاد فقط خاکساریش در زندگی خاکساریش میمونه تمام زندگی را از کتاب روزگار آموختم گفتن عشق مهنت را به اوج کسب کار آموختم در جهان خاکساری یافتم قدری بلند سرخمی را از درخت میوه‌دار آموختم کروگم قطعی آدمای پخته قطعی شیشتم زندگی را رنگارنگ کردم بله انشاءالله اکا جان خدا کند که شما خرسند باشین همین رای سفر در موقعی خنده خیلی گاز داده و گردی خب اکا جان رقمی که در روی کم موندگی کدام رقم 918 خای 14 54 45 918 14 54 45 چی کارت داره که دوشنبه سیتی با چی داره تمام دیگه اون چیز دیگه نداری که پیوستش کنیم نه خب شما هم ندارین خلا اون کارت امانت بانک اون چیز دیگه برای اون که همین دوشنبه سیتی رو همین ماشینیکو بسیارتر نمراتون در تلفنشون میزنن که پردلاجین میکنیم که یک چند بار میزنن بعد ممکنه که محکم شود خلاصه اگر یافت چیزی یکون تمام زنگ بزنید حتما در روی مقصد که اکا جان شما چی کارتای بگین ما ساری با پیوست میکنم در این رقم تمام معین که اکا چی معین کنم مقصد که چی کارتای اگر امانت بانک کنین یا که با چی اسخطا امی ازبسنی با پرسنده امی ازبسنی کارتورا چیز کنیم با خوبه سپیتامین اما امانت بانک هم بعد نیست سوزه یا اما امانت بانک یک تا امانت بانک کنیم یک تا اسخطا کنیم نه امی یک تا دیگه بکنیم تمام یک تا امانت بانک تو قبل کنیم قدی هم دوشنبه سیتی هر دوشنبه تمام این حسابی که موندگی
او تو شما نوار مقصد که او اوجه موندگی برادران همین رقمو ده امانت بانک داره دشنبه سیتی داره نام فامیلا چی اکا جون محمدیف کریم جون فیضدین اکای کریم جون حتما زنگ بزنین صحبت کنین قطعش و خدا به حد موجکی زنده دل ہے یا قطع شق کنین با میفهمین ده برادران یه خبرش بگم آدمو برادرای از ماه شریف رمضان های یک دسترخونه کش رنگ میتین یک پولکش پارتین یک خرسان شوا فرزندکاش سوی بکنه و خلاصه برادرها در ماه شریف رمضان به طرف نباشین یک فطری روزه میتین یک چی میتین ان شاء الله ثواب میگیرین برادرها فرصتی ولی بو یگون برادری باشه پیش گفتم که مقصد ما ای مهاجرو ای غریبو یگون چی طلب نمیکنم ما بسیار غریبو را دیدم بسیار ما رفیق دارم مقصد که غریبوی را دیدم که مادرشون بندگی کرد ما زنگ زدیم گپ زدیم گفت کریم جان ما مبلغ ندارم ما چخیل میام جنازه مادرم ده ما غریبا را همیشه میخوام که پروردگار دنیا و آخرت چون آباد کنه و دائما یگان کاری بیان که در بلوی سر فرزند خود باشن آمین آمین مقصد که دائما آباد باشن دائما مقصد همه کار ده اسپید کنن انا مقصد که ای غریبا ما چون بیچاره مهاجرن ما چی طلب میکنم نه اکا جان آدم دست و خیرش همون قدری که داره کو یک کم زیادتر فرزندکش تمامی اولاد اجداد فرزندا سرن یک کم ککشه با برای خیر جون خودش او صدقه میکنه ما میدونم وای خاطر کم میگین ما میدونم که مقصد بسیار میگردم میدونم شهر شام بدم بوی بچه‌ها بسیار مقصد ان شاء الله نوره ما را تماشا میکنن اکا ای پیش خودشون یاردم میکنن ما نمیتونیم بگیم که امرا بکنین ای پیش خودشون به خاطر که ایمانی کامل دارن باوری با ما دارن در نوروی ما باوری کامل دارن که پولی که میپارتین با نیازمند راست رفته میرسه ان شاء الله اکا جان میکنن خب ای وای اگه برادر پیدا میشه که امی مرا سویبی رنگشمو یک خونه میکنه ما نوبینایم شهر شنبه همه جوش میدونم همه ترانسپورتش میدونم که جو میروه ای جو که جو شیشتن در کار مثالی نه خرابالو داشتی سخاوت برای چند بشینی مثال انایو خب اکا جان به خاطری که نواری ما درست نشه بخشش اکا چیز میکنیم در حق همه برادرایی که دست بخیر یک دعا کنین همونتا جنباز کنیم بخیزیم اکا الهی آمین پروردگار دعا میکنم که دائما سربلند باشن دستی کم و سری خم نبینن مقصد که فرزندکاشون خداوند عمر درازی با برکت بده و درای صراط المستقیم هدایت کنه خودشون پروردگار عمر درازی با برکت بغم بده خدای خداوندان دائما باشن پروردگار فرزندکاشون حافظ و حافظه قرآن کنه دائما در رحمت خدا باشند ما همین کمی خواهم که یگان برادری که پیدا شود اگر زورش برسه همین ما این نوبینو را در شهر دوشنبه یگان یک خانگاه نیم خانگاه دستگیری کنه تا روز قیامت ما در حقش دعا میکنیم انشاءالله پروردگار که جایی دا باشین آباد باشین و یک دعای دیگه برای شما مقصد که آمدین خوش آمدین رای سفر ساق آمدین سلامت برین پروردگار دائما در رحمت خدا باشین خدای خداوندان فرزندکاتون حافظ و حافظه قرآن کنه و عمر درازی با برکت تا ساله سالیمت در زندگی نگاه شما داره خدای خداوندان دائما خرسنده سربلند باشین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین برادرای عزیز به طرف نباشین ویدیو را لایک بزنین در حق یکم دعا کنین چند قدر که میتونین قوت توانایی یاردم کنین فطری روزه بتین در ماه مبارک رمضان هم یکم خرسند کنین فرزندکاش خرسند کنن کسایی که خانه خرن در شهر کلاب در محله خط راه تماشا کنین برادرای عزیز در خانه ای که اینمی بیخ سر میشه برادرها یعنی لو خطی نیو که اینمی جا میتونه که دروازه تا بزنی نیو که قدر جای خالی مونیه میتونه که جواب یک حالا چیز دیگه بکنید انا که درام بیاریم برادرها نگاه کنید اینا دو خونه بارک کده گه برادرها دو خونه بارک کده گه اینا درش هایی بکنید برادرها اینه موبایلش چهار خونه در اینجا برادرها 4 تا خونه
یک از شرایطی که نداشتن دیگه نکردنش. این تیار رو میگیری، فصلش تیار رو میگیری، دال شخصیت نکنی. 4 تا خونه رو و یا نه موبایلش هم چی کرده. یا که او هستن. اینجا با اگرود رو. اینجا حجت خونه بانیه بنده. ببین. انا که خونه بارکش میره میبینی؟ نکنیم. کسایی که خونه خرم عزیز، یعنی خونه 170,000 دا صحبت میکنه با برادر عزیز. کسایی که خونه خرم شرایط خونه نگاه کنیم برادر یا همه چیز اسلوبی هستن. همه چیز اسلوبی خونه هستن برادر. نه نجاش میکنی چی داشته. نه خونه که مثال با زندگی میکنم برادر عزیز نگاه کنیم. نگاه کنیم. نه یک کوخنیه. دیدین برادر یک کوخنیه اینجاش. اینجا با پیچکا دارن آلو همان اشتیاق نه کوخنیه و کلتورنیه که شواکه. اینا خونه دیمگیشه. نه خونه دیمگیشه. دیدین برادر نگاه کنید. اینا خشواکه. اینا دیدین؟ اینجا با تلویزیون پس جوی تلویزیون همه اینا کانسانی پانسانی تمام چیزاش داره. برادر عزیز دیدین شرایط خونهش خیلیه. اینا اومد اینا کسایی که خونه خرم برادرو اینا مرحمت کرد از سبب که سوید نیست برادر عزیز. اینا خشواک چیکار شدگی اینا از سبب که سوید نیست برادر طوری که اگه خونه به حد بازی باشه. خونه خشرو فاسون اینا مرحمت میتونه که دیگه گفت اینا کار دارن. اینا خونه خرم مرحمت کنین 170,000 سومون در لحظه راه برادر درآمدش ده امیک بگیم یک 300 متر میدروه. یک 300 متر میگم استغفر الله یک چند متر یا 50 متر رو میدروه برادر یک 40-50 متر رو میدروه در خونه میدروه. ای گلانی را اینا دیدین برادر مرحمت کنین خونه خرم مرحمت کنین بیاین اینا خونه بگیرین. اینا حوالی را دیدین ختم. رقمو در زنگ بزنین برادر صاحب خونه قد صحبت کنین 170,000 با صحبت داره برادر عزیز.